Ele swafa mani malo Yesu Kiriso o te whaatalo whātua ele nei awhiawhi. In the name of our Lord Jesus Christ, I greet you this evening. Ele porokalame o amatai nai fo'i leo aunanga ale nei porokalame o whaingoaina o Isaraelu Le Nuu Paia. E ala lea le aunanga le ala leo ale Global Kingdom TV channel. Ele nei fo'i tausanga ingaluenga wa amataina. A o lei a mataina fo ele mata upu o le a whaatala noina le nei awhiawhi. Ia o le a o a mataina le nei por kalame i le tatalo. Father, we thank you, we honor you, we bless your name. We thank you, God, for the privilege and the honor that we have to freely access your word. Whaptaita mai le saolotonga o mato maua nei. Mato te whaita winai lau a whionga pa ia, mato whaasoa atu ai fo'i lau a whionga pa ia. Whaptai i au whaamanianga, whaptai i le whaolatanga na e saunia mo i mātou e ala le maliu lo ala pelo Yesu Kiriso. Whaptai fo'i le mato visoaswani sili lea o loanganga pa ia. Father, I thank you for your Son, Yeshua. I thank you for your Holy Spirit, and I thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. O te toi whaatalo whaatuai, i le swafa manu malo Yesu Kiriso, i le nei a whiawhi. I ma le wa amatalia fo'i i a ngaluenga o le nei tausanga, e ala fo'i lei a onanga a le Global Kingdom TV channel. I o iei fo'i le onanga a le nei polokalame ua whaingoina o Isaraelu Le Nuu Paia, o Israel, the Holy Nation. Ma le nei mata, le nei polokalame, ia wa whaapitoa lea, e whaatala nua i naini mata upo e whaasino tonu lava i le nuu o Isaraelu. Mai lea whionga pa ia lea tua, e whaatala nua i nai fo ni tala fau, o loo au mai mai ai ni tala fau mai le malo o Isaraelu. O le nei la whiawhi, o le tatou paavai iai i se polo misi po se fola folanga a le atua. Mo le nuu o Isaraelu e usaui mai i a Aperamo. E tele fola folanga a le atua o lo tatou paita wina i te tono o lana whionga pa ia. Ai, o le tatou mata upu le nei a whiawhi po le tatou tusi paitau. E maua mai lea le kenese se fulu ma le lua. Whae mua mua e o le whae upu e tolu. So this evening, our first program of 2026 from the Israel is the Holy Nation program. We're going to be looking at part of the Abrahamic covenant, which is a promise that God made to Israel or to Abraham that is connected to Israel. The Abrahamic covenant, God's promise through Abraham and in connection to Israel. O le whiangainga le tua ma Aperamo, ma lana folanga, ma le sootanga i a Isaraelu. Now, in God's word, we see many of his promises. Tātou te paitau ai i le whionga pa ia le atua. Tātou te loa i le tele o folanga a le atua. Ua fola mai e le atua ia i tātou ni mea tā ua. E le mawhai ona tātou wola e au noa mai ia mea. E tā ua tele molo tātou wolanga. Mai au mai ia te i tātou le wha moe moe mo le lumanai. In God's word, we find promises that God has made. Promises that also help us to live life and also to look for the hope of the future that we have. Just some of the promises mentioned in the Bible. O nisi nei folanga o loo tā ua i te tono le whionga pa ia le atua. Salvation from judgment, le whaolatanga mai le whaamasinonga. A place in the world to come, o se nofoanga i le lalolangi a sau. To share in spiritual blessings with the Messiah, ia maua whaamanianga, whaaleanganga, whaatasi ma le Mesia. E le mawhai ona tātou tia ese ma le alofa o le atua. O loo tā ua le Roma e walu, whai upe tolu lima o le tōtulu ma le iwa.
Another promise we read in God's word, it says in Revelation 21 verse 4, there will be no more suffering and pain in the world to come. So promises, God has promised many things to different people as written in his word. These are the promises that we can also claim for ourselves through Jesus Christ. Amen. Au le nei afiafi, le a tātou vaavai, i le folafolanga a le atua ia apera amo, ma le sootanga lea ia Isaraelu, mai le tātou tusi paitau o le kenese se fululua, whaipu mua mua, e oi le whaipu e tolu. Now, Abrahamic covenant, e ile whenga ngana osi le atua ma apera amo. E ieni vaenga i te tono o lea whengainga o loo ta ua lea le peo na maua mai e le tata tusi pai tau le nei afiafi. O le kenese se fululua whaip mua mua o le tolu. O se tasi foi o le folofolanga i le whengainga lea e maua le kenese se fululima whaip mua mua o le osuma tasi. O le si foi poloa inga a le atua i le lawhenga inga ma aperamu. E maua lea i le kenese se fulu fitu, whai mua mua, e o le se fulu mai fitu. Au le nei lafiapi, na tātou wāwai, i se tasi o folanga a le atua i le lawhenga inga ma aperamu. E maua mai lea, i le tusi lea o le kenese e se fulu lua, whai mua mua e o le whai tolu. Now, just before I read the scriptures for us this evening, I just want to mention God's promises to Israel o whengainga o folanga le atua ia Isaraelu. A tātou tala noa loi folanga le atua Isaraelu. E ise me tau e te tau no tātou i loa. A o lei wha te tauina se tasi wana folanga le tino o ke riso. Na mua tu inatu folanga le tua I lona nuu o Isaraelu. And it is impressive how often God stresses the fact that his promises are eternal and last forever. O le tala ato o le whaolatanga, e tau la I le tala whaasolopito o Isaraelu, her creation, the redemption, and her restoration. O le mana o le atua, o lo manino mai lana folanga e whaavavau, ia Isaraelu, lena mua e whaatulanga mai I le kenese se pululua, whaip mua, ma le whaip e tolu, le ala tātou tala, o le mata upu lea, o le a whaatala noa ina I le nei afiafi. Muli ane I le folanga le atua, na folfola atua I le atua ia Isaraelu, se lau ele whaapitua o le nuu fola ina, le tā ua le Deuteronomy tolu spulu, whaiupu e tolu, e o le whaiupu e lima. Ino I te mea o mawai tono Isaraelu, e masani na o whaalongo I tangata Isaraelu o whaapea mai. O se lato whaitio, se lato whaitionga I tangata kirisiano. Whai mai, a whaitau le tangata kirisiano I le tusi paia. E tango le tangata kirisiano ave uma lava whaamanianga a le atua mo I lato. A o le laia ma se whaatonunga po se awa onga a le atua na whaia ia Isaraelu. E unai le tangata kirisiano mo tangata iutaia po Isaraelu. Ai ave uma I lato na o whaamanianga. Pero se lato whaitionga na So, when we look at the Bible, when we read the promises of God to Israel, we often claim it as a spiritual blessing for us. But what we need to remember, se me taua, is te tauna tātou manatua, na ave ele atua na folanga I le nuu o le atua. So la tilo la I le folanga le taua I le kenese, e se folulua whaip mua e o le whaip e tolu. Lela o whaitawina.
ua fetalai mai Iova ia Aperaamo. Ia tuue oe lou nuu ma tangata o lou nuu ma le ainga o lou tamā, ai alu atu se nuu o te whaasino atu ia te oe. O te whaia oe manu o tele, o te whaamanuia fo'i ia te oe, o te matua whaamamaluina lo ingoa e manuia fo'i oe. O te whaamanuia atu ia te e lātou, o e whaamanuia ia te oe. O te whaamala ia atu fo'i ia te e lātou, o e whetuu ia te oe. E manuia fo'i ia te oe, o ainga uma o le lalolangi. Gonna read that in English. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse you. And him who dishonors you, I will curse. And in all the families of the earth shall be blessed. Leo wa tātou iloa mai le tātou tusi whaitau le nei afiafi. Na whaatonuina e le atua Aperaamo e alu ese mai I lona nuu, tangata o lona nuu, ma le ainga o lona tamā, ai alu atu I le nuu e whaasino atu e le atua mo ia. A tata le I tilo atili I le promise po le folfalanga le atua ia Aperaamo. Tata o wawa ai po ai le tangata leo Aperaamo. E o loo ta ua mai le kenese suma tasi vai pulua ono. O lona tamā o Tara. O na to o lua. O to o lua Aperaamo o Sarai, o Agara, ma Ketura. Na whanau mai ia Agara o Isamaeli. Na whanau mai ia Sarai o Isaako. Na whanau mai ia Ketura. O Semirana, Iokasana, Metana, Mitiana, Masua. O na uso o na korima arana. O lona atua fafine o a half sister. O Sarai. The first time we see or first mention of Abraham in the Bible is mentioned in Genesis 11 verse 26. Ele teimu mua wa tata pai tawai ile ingoa leo Aperaamo tonu tispaia. O loo ta uale ke neses furu tasi pa ipu alua ono whaapea. Na ola tara I tausanga e fitunga fulu o na whanaua le e ia o Aperaamo ma nā kori ma arana. The final mention of Abraham in the Bible o loo ta uale mua piti re tolu wha ipu ono. O le wingo lona ingoa, father of multitude, ta mā o nu ese. O e luasfulu pitu tusi o tuspaia, o loo ta ua le ingoa o Aperaamo. Ma le no fuanga na whanau wai, na whanau o ia, I uro I Keletaia. O loo ta ua la ia le ke nesesfulu tasi pa ipolua pitu, ma o loo ta e toe ta ua mai, I le ngaluenga e fitu wha I koe lua e ole wha I le moli mau a Setefano. So Abraham was born and raised in Ur of the Chaldees, a city located in the land of Mesopotamia. E tau lola ia leo le nuu leo o Mesopotamia. Ta te loai o ni nuu sa ifo I tupua. Le tau mai I osua le I osua lua suma whawha I poe lua whapeo Aperaamo mono tama sa au auna ia tua ese. Ai o mai I le tau mai na whaali le tua ia Aperaamo. Ma wala awi nai o ia. Ma ia awatu wai loa o le whenga inga leo le a tātou wawa ai le nei awhiawhi. For my to a land I will show you. O le nuu o whaasino atu mo oe. From him would come a great nation. O te whaia oe manu tele. O te whaamanuia ia te oe. O te matua whaamamaluina lo ingoa. E manuia oe.
O te whaamani atu ia I lātou e whaamanuia ia te oe. O te whaamala ia te fo ia te I lātou o e whetu ia te oe. E manu ia fo ia te oe o ainga uma o le lalolangi. All families of the earth shall be blessed through you. This is the promise of God through Abraham, or to Abraham. O te whaia oe manu utele. O le wholofolanga le na whaatau nuuina mai a Abrahamo, Isaako, mai a kopo. Le na une o tupunga mai a ia I tu ainga se fululua a Isaraelu. O le whanua na le nuu na tuina atu ia Abrahamo. Le o tātou te toi whaitaua ia Deuteronome tōspulu, pa upo e tolu e o le 5. O te whaamanuia ia te oe. God indeed blessed Abraham. Abraham was a wealthy man. O te matua whaamamaluina lo ingoa. A tātou mana tunatu ai foi. I talitununga e tolu e pe e tele I tono lalangi a o tangata Moselemi o tangata Iutaia ma tangata Kirisiano. E whaataua ina e tātou I Abrahamo. E le eise e tasifo ina le whaatua mana tunatu ai. O tangata Moselemi e se le whaataua ina I lātou Abrahamo. O tangata Iutaia ia me se fo I tātou. Tātou te maua mai I hawa onga lelei I mai a Abrahamo mo I tātou. Mai, e wha mālaia I a te oe. O te wha mālaia I e wha mālaia I a te oe. O le talitonunga, le tātou talitonuai. O le nuu o Isaraelu na tupunga mai I a kopo. O le suli lea o Abrahamo I lona atalii o Isaako o le atalii o le whiangainga. The promised seed o lena fola ina o Isaako. E ile whanau a Isaako o Esau mai a kopo. E wala tupunga tangata na tupunga mai a Esau. E malatou manuia. Ai tele na tatou paitau. I e tupunga mai a Iakopo. Le maua mai ai ia le tuainga le o Utah. Le e tātou te whaitau ai o le mātaio. O tupunga mai ai le Mesia o loo manui ai ainga uma po no uma o le lalangi. Now we know that Abraham and his father settled down at the city called Haran. After the death of his father, Abraham went to Canaan. Na maliu lolon tamai o atulola ia leo o Abraham I Kanana. Now we know na fola ele atua ia Abraham e tele lau whanau e tele e nuu tele tupunga mai a te oe. Ai na tātou te lo le tala. Na oso lava sarai tam whai I ai se whaatau nuu forfolanga le tua. O na ua mātutua ai le ai se whanau. Awa mai o ia o lea o le tamā o tangata I toa tele. Ia lena tātou loa ai. Na mauai loa ia Isamaeli ia Akara. Na whaamanuia fo ile atua ia Isamaeli. A o le tele o folfolanga tātou te paitau ai te tonu o le fionga pa ia le atua po le tusi e a Mose. E loo tā ua ia le atalii po le suli o le folafolaina o Isaako. Le tupunga mai ai ia Iakopo. Leana suia lo na ingoa ia Isaraelu. Pamai le tātou tusi paitau ele paiupule pamai. E manu ia uma ainga uma le lalolangi po no uma le lalolangi atu oe. Tātou te iloa wa whaatau nu uina lea I a Kiriso Yesu. Na iai folanga ale atua I mo Isaraelu. Tātou whaitau ai tusi a Mose. Na tupunga mai a Isaraelu le ngafa o tāwita le Mesia.
le manuia umai, ia ai ngā uma o le lalolangi. O lo ta ua ai lea i le Isaia su tasi whai mua mua. O le kene se tolu whai poe 5, ma le Isaia fitu whai upa 10 ma le wha. A tato te paitau mai i le tusi o Roma, o lo ta ua e apostolo o Paulo. Ia manuia fo ia Isaraelu, ona o le folafolanga a le atua ia Abramo. La faitau ai fo ila ia le kaletia tolu whai upa 10 ma le wha. Se i paitau atu le kaletia tolu whai upa 10 ma le wha. Ina ia o ai inu esele manui o Abramo ia Keriso Yesu. Ina ia tātou maua i le whaatua le na fola ina o le anganga lea. O le manuia Isaraelu na maua mai e ala le ia Abramo o Isaako mai Jakopo. Manuia ai itu a inga se 10 o le nuu o Isaraelu. O le se manuia e ala mai le whiangainga a le atua ma Abramo. A oi tātou o tangata nu ese. Ua tātou maua lea folfolanga. Ona o le tātou whaatua i a Keriso. Pena whaitau wina. Mai, ina ia o ai inu ese le manuia o Abramo i a Keriso Yesu. Ina ia tātou maua le whaatua. So through faith, we have this promise. Ua manuia e fo'i tātou i a Keriso Yesu. O loo tā ua i laile Ioane tolu whai pa 10 milion. Mai, a wāua whapea lawa nālu wha mai o le atua laulang. Wa ia au mai eilo nā tali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi whaatua ia teia. A ia maua e ia le ola e whaapapau. Through Messiah, the whole world are blessed. Ona o le Mesia o Yesu Keriso, wa manui ai ngā uma o le lalolangi. Tātou whaitau ai, i le whiangainga Isaraelu ma a whiangainga le atua ma Abramo. A tātou te loa, na manuia isa maili, na manuia isa ako, au isa ako o le tama na fola ina. Lena whanaua Jakopo, na mawai loe la ia le whanaunga Isaraelu, o le manuia lea mai ia Abramo. Ai le I miss out fo I tātou o tangata nu ese. Ona ua tātou whaatua ia Yesu Keriso na tupunga mai ile ngafa o tā vita ile I tu a ingo yuta. Lea tātou tea. E mawai fo ile manuia mai. All families of the earth will be blessed. A tātou vavaya na au mai le tua se whaataita inga. Ia Abramo malona a inga. Au mai whaali mai e se ata. Ile manuia e whaamanuia mai ai le tua ile lalulangi. Manuia Abramo malana whanau. Manuia isa maili. Manuia isa ako. Manuia Isaraelu. Manuia nu ese. But my all families of the earth will be blessed. E manuia uma a inga o le lalolangi. O le whiangainga nga a le atua ma Abramo. Ai, tele o tangata le nei vaita. Wow, ua tusi 5 ma whaapea. O manuia uma ua maua e nu ese. Ai, awana ingalo ia te tātou. O le tino, o le tino na mauai e Isaraelu le manuia. A o le whaatua o tātou ia Yesu Keriso. Lea ua tātou mauai le manuia. O le finangalo o le atua iana folanga. E manuia, e manuia e peo na fola ina e le atua iana folanga.
When God promises, his word said he is not a man that he will lie. He will fulfill his promises. Tato baba ai nei vai tafa mai e whaamanuia I a te oe. E whaamalaia I nuu. Ie whaamalaia I le nuu o le atua. Tato baba ai. I le teimi o, during the Greeks, during the time of the Maccabees. Now mai ia tupu tangata e le ni whaaleanga le whatapai taulanga le malumalu le atua. Ia le ana whaato I laloina I Roma. E le umi fo ina whaaleanga ina I Roma ia Jerusalema I lalo le vainga atito. Ai, Rome soon fell. The Spanish Inquisition. Na tele fo itangata yuta ia na wha te eseina Spain. Whamai ia le umia e toi whaititia fo I le nua. We see what happened to Hitler and the Nazis. Now, when God promises, when you've cursed whom God loves, e o atu fo ima leia ia te oi. E tātou te whaptai le tua. E whaamanuia le tua ia Isaraelu. E whaamanuia fo I le tua ia te tātou. O tu I nā tulo tātou whaatua tuanga. I lona alo pele o Yesu Kiriso. So through Jesus the Messiah, all families of the earth are blessed. O le tātou tatalo. E le ngata ia o talia Yesu ma o savali I ona ala I o whaataua I ana awhionga pa ia ma o usi ta ia o te manui ai e manui ai lo ainga e manui ai fo I muli mai e whapena fo I mo oe. So this evening we were looking at God's covenant with Abraham. But we specifically looked at the promise through the lens of Genesis 12, verse 1 to 3. And it says, God blesses Abraham. God will make him a great nation. God will honor his name. And all the families of the earth will be blessed. Amen. Vi ele tua, wa tatou manuia, ona o ia, wa tatou manuia iai, ona o Yesu Kiriso. Tatou va'ai, o hao ia te au, o oe ia te oe, o ani whaamanianga o whaamanuia ai le tua ia te oe. E le na o mō oe, po Isaraelu, na whaamania le tua ia Isaraelu. Ai ia Abraham ai na manuia e foi le to tele o tangata ona o Abraham ma le usitai o Abraham a pena foi ia te ta ua a fai wa fa manuia mai le to ia te ta to ia tatou whaamanuia atu se meo yo lima e mawhai ona fōa i atu ia e whaamanuia ai se tasi. O se tāleni fo ia o lo tā ua le tusi I le whenga fōu whamai. Ia wha ngā uma mea alofa le atua. E te au nā tuai. E te whaamanui atuai se tasi. O ase mea alofa. Ua tuuina e le atua ma whaamanui ina I oe. O e wha ngā ina ia manui ai le lalolangi atua. Amen. O e whaangaina le nā manuia, ne nā tāleni, e te whaamanuia ai I tangata umalawa. Amen. I always ask myself, o ai meo whaamania mai a iau le tua, ia whaangaina mō Yesu Kiriso, ina ia manuia ai, ia nisi o tangata. Just as God blessed Abraham, Abraham was blessed, his people were blessed, the nation of Israel were blessed, the Gentiles were blessed. Manuia fo'i nu ese, ona ole whiangainga a le tua mai Abraham. Ai, o a fo'i ni folfolanga a le tua mo oi mao, e whātau nuina lava e le tua. Let's be faithful, let's be obedient. Ia tātou usitai, ia tātou whaamaoni, I folafolanga ma whaamanianga a le tua mo I tātou. God bless you all. Whaamania le tua ia te tātou umalawa le nei afiafi. Awana I ngalo ona tātou te talo mo Isaraelu. God has blessed them. They are his nation. They are his people. We also
are God's people through faith. Kātou te whaamanuia ia Isaraelu, tātou te talo foi, ia whaamanuia le atua, I nuu tua oio Isaraelu, awa o nuu ese ia, e whaamana, e o loo fina ngalo foi le atua, na te whaamanuia ia te lātou, tātou te talo I awane I whaasanga tau ia Isaraelu, a ia lātou whaamanuia ia Isaraelu, ona lātou maua I foi leo le manuia, pei ona tātou maua, ia Keriso Yesu. Amen. Ia whaamania le tua a whai fōi o Yesu upu o se o sasi lau whaalongo le nei afiafi ia whaamangalo mai I le au auna whaatau waa. Father, I thank you for your word. I thank you for the promise that you have promised Abraham, that all families of the earth will be blessed through Abraham. And that is fulfilled through your son Yeshua. Whātau nuina e lo walo o Yesu Keriso. And Father, I pray for us here, that we have received salvation through your son, that we will share it. Ia awena I ngata ia te I mātou, ia mātou tuwha atu, le nei tala le lei, le tala le lei o Yesu Keriso, ina ia manui ai, ia tangata uma. And I pray, God, e whamania ye o mafuta male nei a fiafi, se mana o ngalilo ia te lato, ia e tali. Father, ia e angalelei foi, ia whamania, ia mato umalava o tahaleni o whamanianga, wa e whamania mai ia te mato, ia mato usitai la wa Fionga Paia, ia mato savavali I o wala, sosoani mai tamaina, ia mato, ina ia, Mātou au nātu ia te oe I mea alofa wa e whaamanuia mai ia te mātou. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. And from us here, Shabbat Shalom. God bless.